Bahaye ikaze tubakunze mudema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho aho mudukurikiye muherereye hose by'umwihariko abafana b'ikipe ya APR FC tubahaye ikaze muri iyi nkuru tugiye kubagezaho muri aka kamwanya. Ni inkuru ivuga ko umutoza mukuru wa APR FC umunyamaroke Abdourahim Tarebu yavuze ko umusaruro ikipe ye iri kubona muri iyi minsi utagakwiye gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko iri mu bibazo bikomeye. Ashimangira ko iri mu rugendo rwo kongera kwiyubaka nyuma y'impinduka azabaye mu bakinyi. Igitutu cyatangiye kwiyongera kuri iyi kipe yegukanye shampiyona y'u Rwanda ya 2025 ku nshuro ya 26 nyuma yuko isezerewe muri Sekafa Kagame Cup 2026 itarenze amatsinda. Yongeye ikaba iheruka gutsindwa na Sunrise FC. Mbere yo gukina na Sunrise FC ku wa gatandatu igatsindwa igitego kimwe ku busa mu mukino wa gicuti wabereye kuri stade ya Nyagatare. Iyi ekipe y'ingabo z'u Rwanda yaherukaga gukina imikino itatu ya gicuti yatsinzemo Gasogi United, Etincelle FC na Methea United, ariko abarimo abakunzi bayo bagaragaza ko batanyuzwe n'imikinire yayo. Aganira na Igihe, Tarebu yavuze ko APR FC yatakaje abakinyi barindwi bari mu kipe yegukanye ibikombe bitatu mu mwaka w'imikino ushize, mu gihe hinjiyemo batanu bashya abafite imiterere ubwenegihugu n'ubuhanga bitandukanye. Kuri we ibyo bituma bisaba igihe kugira ngo bose basobanukirwe imikinire y'ikipe, bahuze neza mu kibuga ndetse bongere kubaka ubufatanye bwatumye iyi ekipe yitwara neza mu mwaka w'imikino ushize. Yavuze ko nubwo ibyo bisubizo bitashimisha abafana bidakwiye kwibagiza ko ikipe atoza iheruka gukora umwaka udasanzwe yegukana shampiyona y'igikombe cy'amahoro ndetse na Super Cup. Aho yabivuzeho agira ati ikipe yacu yakoze umwaka udasanzwe itwara ibikombe bitatu, ubu iri mu cyiciro cyo kongera kubaka no kuvugururwa. Twatakaje abakinyi barindwi bari muri iyo kipe yatwaye igikombe, tunakira batanu bashya bafite imiterere ubwenegihugu n'ubuhanga bitandukanye. Ni ibisanzwe ko ikipe igenera igihe kugira ngo yongere guhuza imikinire. Turi gukora ku buryo abakinnyi bashya binjira muri gahunda yacu y'imikinire, ariko tugakomeza kubungabunga umwimerere n'ibisabwa byatumye dutwara ibyo bikombe bitatu. Kubwe kugereranya APR FC y'ubu niyo mu mwaka ushize bishobora gutuma abantu bihutira gufata imyanzuro, ariko ngo ikipe nziza ntiyubakwa mu minsi mike. Aho yabisobanuye agira ati ikipe irubakwa, umwaka w'ubufatanye urakura kandi imikinire rusange ikenera igihe. Intego yacu iracyasobanutse, akongera akubaka ikipe ikomeye yunze ubumwe kandi ishoboye guhanganira ibikombe bitatu twatwaye mu mwaka ushize. Nubwo hari abashobora kureba ku musaruro w'imikino iheruka bakavuga ko APR FC iri gukina nabi, Tarebu we avuga ko hari ibimenyetso byiza abona mu mikinire yayo. Yashimangiye ko ikipe ye ibasha kugera imbere y'izamu kenshi, igakina umupira uyifasha gusatira no gushyira igitutu ku bahanganye nayo, ariko ikibazo kikaba kutabyaza umusaruro uburyo ibona. Aho yabisobanuye agira ati ikipe yacu irema uburyo bwinshi bwo gutsinda. Ibyo bigaragaza ko dushobora gukina umupira mwiza, gusatira no gushyira igitutu ku bahanganye natwe. Ikibazo gikomeye dufite ubu ni ukurangiza neza imbere y'izamu. Dupfusha ubusa uburyo bwinshi bwiza kandi rimwe na rimwe bitugiraho ingaruka nubwo imikinire rusange iba ari myiza. Yavuze ko imyitozo yabo iri kwibanda cyane ku kongera ubushishozi imbere y'izamu, umupira wa nyuma uhabwa rutahizamu, uburyo bwo gutsinda ndetse no kongera abakinyi icyizere igihe bageze mu mwanya wo gutsinda. Uyu mutoza yemeza ko uko abakinyi
abashya bazagenda barushaho kumenyana no gusobanukirwa, ari nako iki kibazo kizagenda agikemuka. Aho yabivuze agira ati kurema uburyo bwo gutsinda ni intambwe ikomeye, igisigaye ni ukwiga kubyaza umusaruro kurushaho. Tarebu yanagarutse ku banenga umusaruro we, avuga ko atumva uburyo umutoza uheruka gutwara ibikombe bitatu akagira ikipe yatsinze ibitego byinshi, ikagira uwatsinze ibitego byinshi muri shampiyona kandi igasoza irusha amanota 12 ikipe yakurikiyeho, yahita ashidikanywaho kubera imikino mike yo kwitegura cyangwa iyo mu ntangiriro z'umwaka w'imikino mushya. Yavuze ko kunengwa ari kimwe mu bigize umupira w'amaguru kandi ko babyemera, ariko asaba ko bikorwa hashingiwe ku bimenyetso mu buryo bwubaka, aho gushingira ku marangamutima aterwa n'umukino umwe cyangwa ibiri. Aho yabisobanuye agira ati kunengwa ni kimwe mu bigize umupira w'amaguru kandi turabyemera, ariko bigomba kuba bishingiye ku kuri, bikubaka kandi bigashingira ku bimenyetso, aho gushingira ku mikino mike ya gicuti cyangwa imikino ya mbere y'umwaka mushya. Tarebu yavuze ko kuba ikipe yaravuyemo abakinnyi 7 igahita yakira 5 bashya bafite imikinire itandukanye ari impamvu ihagije yo kuyigenera igihe cyo kongera kubaka no guhuza imikinire. Yanibukije ko imikino ya gicuti idakwiye gufatwa nka shampiyona kuko intego yayo ari uguha abakinnyi iminota, kugenera uburyo butandukanye bw'imikinire, kwinjiza abashya muri gahunda y'ikipe, gukosora amakosa no kumenya abakinnyi bashobora kwitwara neza igihe bazaba bakenewe. Hari n'abibaza uti ese kuki APR FC ikina imikino ya gicuti n'amakipe adafite amazina akomeye? Hari n'abibaza ku makipe APR FC ihitamo gukina nayo imikino ya gicuti, cyane cyane ko hari abayifuza mu mikino ikomeye n'amakipe azwi ku mugabane wa Afurika. Tarebu yavuze ko gutegura umukino wa gicuti n'ikipe ikomeye bidaterwa gusa n'ubushake bwa APR FC. Yasobanuye ko amakipe akomeye ahora yiteguye kuza gukinira mu Rwanda, kandi iyo yemeye kwakira APR FC akenshi haba hari amafaranga amenshi asabwa yiyongera ku ngendo, amacumbi n'ibindi bijyanye n'imitegurire. Yavuze ko APR FC ishaka amakipe yo hanze yiteguye kuza mu Rwanda, ikongeraho n'amakipe yo mu gihugu ashobora kuyifasha kugera ku ntego z'imyiteguro yayo. Aho yabisobanuye agira ati intego y'umukino wa gicuti ntabwo ari ugukina n'izina rikomeye gusa, ni uguteza imbere ikipe, guha abakinnyi iminota yo gukina, kwinjiza abashya, kunoza intego zacu no kwitegura imikino y'amarushanwa. Yashimangiye ko ubwiza bw'imyiteguro bukwiye gupimirwa ku kazi kakozwe n'intego ikipe yashakaga kugeraho, aho kureba gusa izina cyangwa umwanya ikipe bahanganye iriho. Ku mukino APR FC yatsinzwemo na Sunrise FC, Tarebu yavuze ko bahisemo guha umwanya uhagije abakinnyi basanzwe batabanza mu kibuga. Yasobanuye ko byari muri gahunda yo gucunga neza abakinnyi bose, kuko umwaka w'imikino uba ari muremure kandi ekipe ikina amarushanwa menshi. Aho yabisobanuye agira ati APR FC ntizakenera abakinnyi 11 gusa, ahubwo izakenera buri wese uri muri ekipe. Byari ngombwa guha abasimbura amahirwe yo kongera kubona injyana, gufata inshingano no kwerekana ko bashobora kwitwara neza igihe ikipe izaba ibakeneye. Buri mukinnyi agomba kuba yiteguye gukina igihe icyo ari cyo cyose. Yongeyeho ko ibyo bitavuze kubura intego cyangwa kudaha agaciro intsinzi, ahubwo ari uburyo bwo gutegura ikipe izahangana mu gihe cyose cy'umwaka w'imikino. Mu bagaragaza ko APR FC ifite ikibazo mu mikinire yayo, hari abavuga ko mu bisubizo yarebaho harimo kongeramo umutoza wungirije n'undi ushinzwe kongerera imbaraga abakinnyi. Muri iki kiganiro n'igihe, Tarebu yavuze ko nta kibazo abona mu bushobozi bw'itsinda ry'abatoza asanganywe, kuko
ryamaze kugaragaza icyo rishoboye ritwara ibikombe bitatu. Kubwe ikibazo rukumbi cyari gihari cyari icy'umutoza ushinzwe kongerera abakinnyi imbaraga. Yemeje ko icyo kibazo cyakemutse kuko umutoza mushya ushinzwe imyitozo ngororamubiri yamaze kugera mu kipe kandi yagombaga gutangira inshingano ze mu mpera z'icyumweru twasoje, aho yabigarutseho avuga ati intego ntabwo ari guhindura ibintu byagaragaye ko bikora neza, ahubwo ni ukongerera ubushobozi itsinda ry'abatoza risanzweho kugira ngo APR FC ikomeze ku rwego rwo hejuru, irinde ibikombe ifite kandi igere ku zindi intego yihaye. Nyuma ya buri mukino ntihabura abafana ba APR FC bumvikana mu itangazamakuru banenga imikinire yayo, uburyo itoje, ndetse bamwe muri bo bagasabira umutoza kwirukanwa. Mu magambo akomeye Tarebu yavuze ko ikibazo gikomeye atabona ko kiri mu mikinire y'ikipe, ahubwo ko hari abantu bamwe bashaka kuyihungabanya. Yibukije ko no mu ntangiriro z'umwaka ushize habayeho ibisa n'ibyo, ariko APR FC ikarangiza itwaye ibikombe byose bitatu byo mu Rwanda, aho yabivuze agira ati ikibazo cy'ikipe ntabwo kiri mu musaruro wayo, ahubwo kiri mu bikorwa bya bamwe bashaka kuyihungabanya. Abatoza bagaragaje ubushobozi bwabo mu kibuga kandi umusaruro urivugira. Uyu munyamaloke yavuze ko mu rugendo rwe nk'umutoza ari ubwa mbere yatwaye ibikombe bitatu mu mwaka umwe w'imikino ndetse na APR FC ibigeraho gake, dore ko uretse mu mwaka wa 2025 ahandi iyi kipe yaherukaga kwegukana igikombe cya shampiyona y'icyamahoro mu mwaka umwe ari uwa 2014. Yasabye ko ikipe iba maso kuri ibyo bikorwa kuko bishobora guhungabanya umurongo wayo no gutuma itakaza ituze ikeneye mu gihe iri kongera kubakwa. Tarebu yageneye ubutumwa bwihariye abafana ba APR FC abasaba gukomeza kuba hamwe, kurinda ekipe no kuyishyigikira aho gutwarwa n'igitutu gituruka ku gukenerwa kwayo. Aho yabigarutseho agira ati ni ngombwa ko abafana bakomeza kuba umwe kandi bakarinda ikipe, bafite uruhare rukomeye mu kurengera amabara yayo no gushyigikira ikipe mu gihe ihura no kunengwa cyangwa ibitero bidafite ishingiro. APR FC irasubira mu kibuga kuri uyu wa 17 i Kanama 2026 ikina na Elimeleke mu mukino wa gicuti. Ni mu gihe kugeza ubu ibijyanye na Ferwafa Super Cup iteganyijwe tariki ya 22 ndetse n'iya 28 i Kanama bitarasobanuka, nyuma y'uko iyi ekipe yatwaye shampiyona igaragaje ko itumva impamvu iki gikombe cyahuzaga amakipe abiri uyu mwaka kizakinwa n'amakipe ane. Inshuti bakunzi mutwema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho, ni naha dusoreje inkuru yacu tubifuriza gukomeza kugubwa neza.